ikaze muri iri joro ryo kuri uyu wa kane ni ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Nyuma y'uko Minembwe igabwe, urabona yuko amadubu akomeje kugenda yigaragaza ndetse akomeje gukumira bidasubirwaho ihuriro rya FARDC. Ni mu gihe kandi FDN bikomeje kurunda abasirikare kuri Plaine de Ruzizi ndetse no mu mujyi wa Uvira ku rwikango rukomeye yuko inyeshyamba za AFC M23 zakwinjira muri uno mujyi. Urugamba rurakomeye kandi rurakomeje n'ubundi muri ino zone ya Uvira, aho muri ho plateau ari ibicika. Ni mu nyemere rero tuze turebe akantu ku kandi umenye uko situation ihagaze ndetse umenye uko biraye nuko byifashe. Ni mu nkunde rero tuze kwakira n'umuntu k'ifo wacu Ifoma aduhe nido aduhe uko situation imeze. Mbere na mbere ko reka mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe, kandi nawe ukiza abwa mbere nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe. Nyamuna mujye mutanga na like, munasharinge, nta nicyo biba bitwaye. Nge muri kumwe kandi muri kumva tugiye gukomezanya nditame ya mugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wongeye kwirirwa neza? Mwiriwe neza n'amahoro. Duherukana ku gicamunsi n'ubundi byari mu masaha ya kare cyane, ariko mukanyereje message umbwira yuko ibintu byahinduye isura, ubona yuko ihuriro rya AFC M23 rishaka kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ese urabona hari gahunda ifatika yo kwinjira muri uno mujyi wa Uvira? Yego, ni ibintu bishoboka cyane kandi urabona ko imyiteguro ihari n'ubundi bizarangira ariko bigenze, kuko ntabwo FARDC izarasaye 23 iri muri ibice by'amarembo ya Uvira ngo niyirase isubira inyuma mu buryo bwo kutabasha kwirengera, ahubwo mu kwirengera kwabo ndetse no gushaka gusa naho bagura ibice barimo, urumva ko bazaba binjira muri uyu mujyi. Ariyo mpamvu hitezwe ko igitero cyose kizabaho kuri FARDC muri ibi bice gishobora kubaberamo kuva muri uyu mujyi burundu, bijyanye n'uko M23 ubona ko nta bindi bice bisigaye imbere bikomeye cyangwa birimo intera ndende uretse kurasa yinjira mu mujyi wa Uvira. Ariyo mpamvu ubona ko FARDC yabyitondeye cyane, bishobore kuba yaba iri gutegura ibitero simusiga bishobora gusubizayo M23 ku buryo yakwisanga mu birometero biri hanyuma yaho yari isanzwe igenzura. Yes, nibyo. Ariko mbere yuko utwinjiza neza ku kibuga cy'imirwano, biravugwa yuko FDN noneho yaje gukumira bidasubirwaho izi nyeshyamba za AFC M23. Niko kuri cyangwa ni bikomeje gutangazwa byo kubeshyabeshya? Amakuru ari ahubwo ari igice ubona cyo muri FARDC hano, ubona hano muri aka gace ka kora ku Burundi biri kugenzurwa na M23, ndetse ubona ko ari igice kirimo agace yigaruriye ejo bundi n'ahandi hari hasa naho hasanzwe, n'ahantu ingabo z'u Burundi zirebana na M23 cyane mu ntera ngufi. Ubona ko habayeho ikintu gisa n'ikikanga ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi, kuko zagabye deployment zigera muri 5 ziri muri kano gace ka Rukana, muri Rukana ni mu Rugombo. Harimo uduce tugera muri 5, harimo Buganda, ku Karyema, Nyamitanga, kurya kane aho bakunda kwita ngo ni Godogo, ndetse ubona ko utu duce twose tugenda tugakora ku gihugu cy'u Burundi ndetse no ku ruhande rwa Kongo. M23 yabaye nkaho nayo ya deployinze ingabo nyinshi muri aka gace, kuko habayemo nayo kwikanga ko izi ngabo z'u Burundi zishobora kuba ziri gutegura igitero simusiga gishobora guturuka muri iyi nzira, mu buryo bw'uko bashobora gukora akantu ko kurwana bagabye ibitero cya coalition cya FARDC muri bino bice bisatira muri Uvira. M23 igihe isa nihugiye mu mirwano yo muri ibi bice, ugasanga hano hinjiriye force nini cyane ije isa nibaturutse mu bitugu ku buryo ushobora kubabaza cyane bikomeye. Ariyo mpamvu ubona ko M23 yahise ihadeployinga ingabo nyinshi, ndetse hari n'imbundo z'umusada zahazanywe ku gicamunsi cy'ejo kuri iki gitondo cy'uyu munsi. Ariyo mpamvu ubona ko
aha rero harimo amakenga cyane ku mpande zombi yo gukekana ko hari umugambi udasanzwe uhari ku ruhande rw'Uburundi ndetse nabwo bugakeka M23 ko ushobora kugira ikintu gikomeye ukora mu gihe cy'imirwano yaba yakije umuriro muri kiriya gice cya Ghana cya Uvira kugira ngo hatabaho gutanga sapoti kuri izi ngabo z'Uburundi bagakeka ko M23 ishobora kubarasaho. Rero nibyo bimeze nk'imikino barimo ubona ko bari kurebana amaso ku maso bagenda buri muntu ahindura ibikorwa bijyanye n'ibyo ari kubona undi akora, nibyo bihari ariko biri buze gusa naho bibyara ikintu kidasanzwe cyane cyane ku munsi w'ejo ubona ko deployment zari ziriho kuri uyu munsi mu gicamunsi zari zikomeye cyane nk'iziri gusigura ko ejo hashobora kuba ikintu kidasanzwe. Yes, nibyo Bwana Bizima angira ngo hari amakuru twabonye kandi yagiye atangazwa cyo ku binyamakuru bigiye bitandukanye avuga ko leta y'Kinshasa ndetse na Gitega bashobora kuba bagabye zone ya Minembwe aho bagiye kuzahakorera imyitozo ikomeye ya bamwe mu bagabo bavuzwe harimo wahoze ari generale mu gihugu cy'u Rwanda Kayumba Nyamwasa ndetse n'umuhungu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Habyarimana Juvenal. Magingo aya mukanyereje message umbwira yuko MRDP twirwano bakomeje kugaba ibitero noneho simusiga ku ihuriro rya FARDC ndetse bari gukubita Buhenu ndetse ubona ko hari icyizere gihari. Bwana Bizima, ni iki kiri gutuma izi mbaraga zose ziboneka muri ino zone ya Minembwe? Imbaraga zirahari cyane, ubona ko hari imbaraga ku mpande zose kuko ubona ko M23 twirwaneho bafite uburakari bwinshi cyane muri iki gice cya Minembwe, ariyo mpamvu coalition yari yose isigaye igaba igitero hano igihakura inkuru mbi cyane kuko ni abantu babaye mu mirwano igihe kirekire muri iki gice kandi ubona ko bayirambiwe. Rero nta mbabazi bafite, urabyibuka neza ko hari style basigaye bakoresha ko nta matekwa nta kajoreti, nawe iryo jambo ku rugamba uraryumva. Coalition igiye hano rero iri guhura n'akaga gakomeye kuko birayisaba imbaraga zikomeye kugira ngo itabasha guhura n'aba bagabo bafite uburakari kandi ubona ko bari kurwanira mu bice bamenyereye cyane. Ubwo bo habaho guhindura kuri coalition ya FARDC ugasanga unity zagabyeho ibitero mu gihe gishize siza zisubiyeyo, bitandukanye cyane n'aba ba M23 twirwanaho baba mu Minembwe batajya bahindurwa kuko bo nta kiruhuko, nta handi ho kujya, bo ibirindiro byabo naha nibo bahora mu mirwano. Force zose zije ubwoko ubwo aribwo bwose bwazo baba bari kumwe nazo buri munsi. Ni ibintu rero ubona ko bagize nk'umwuga muri aka gace, bahazi neza bihagije kugira ngo ubashe kujyayo mutaha amahoro muri iyi minsi. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Aka ni agace ubona ko n'ubundi n'uyu munsi tuvugana n'ubundi coalition yabashije kugaba ibitero hano muri Gukoma ya Bijombo aho bita Rubarati. Bwari uburyo ubona ko ingabo z'u Burundi zari muri coalition arizo nyinshi zari zifite umugambi w'uko uburyo zari zigabye igitero gitunguranye kandi ku masaha asa naho yari igicamunsi, byari bisa naho bitunguranye cyane ku ruhande rwa M23 twirwaneho kuko babyukiye mu gahenge ndetse kahereye ku munsi w'ejo. Urumva ko cyari igitero gitunguranye cyane kuko ibara, ariko ntago baryama ntago baruhuka, basanze n'ubundi ariko bimeze ku buryo abagabye igitero n'ubundi babashije gushushubikanwa bikomeye ndetse ubu bagejejwe mu birometero biri kure batarabasha gutanga amakuru neza aho baraye bagejejwe muri aya masaha tuvuganiraho, ariko bumve ko babaye nk'abahuye n'uruva gusenya bijyanye n'uburyo bari bizeye ko iyi coalition yabo iri bugire ikintu igeraho. Yes, nibyo Bwana Bizima. Mu yandi makuru biravugwa yuko n'ubundi mu mujyi wa Goma umutekano ukomeje kuba iyanga aho abasirikare bakomeje kugaba ibitero twakwita ibitero ushuma ariko bagakumirwa n'ihuriro rya AFC M23. Sayi rero biravugwa yuko imbunda ziremereye ziri kumvikana muri Virunga. Ese Bwana Bizima ko no muri parike ya Kausi Biega bitameze neza, ibi bitero ihuriro rya AFC M23 barabasha kubiresista? Ni ikintu ubona bahagurukiye ndetse kandi kuba wumva izo mbunda bakubwira zirimo ni operasiyo ya 23 n'ubundi irimo kandi imaze iminsi
rero hari uburyo operasiyo zibaho mu mashyamba nk'aya ukamara umunsi cyangwa 3 utarabona aho umwanzi aherereye, kuko haba harimo kwikangana cyane, kuko mu mashyamba nk'aya haba mbusha mbi cyane zishobora no guhitana ubuzima bwanyu mwese. Rero iyo wumvise urusaku rw'imbunda zumvikanye uhita umenya neza byihuse nk'umuntu utari muri iryo shyamba ko bacakiranye byanze bikunze. Rero niyo mpamvu hacaho agahenge, wakumva iturika ribayeho, abo hanze benshi bagatangira gutekereza ko ari ibitero bigabwe muri ako gace hafi, ariko ni operasiyo iri kubera muri Nyiragongo ndetse na pariki ya Virunga ndetse no muri pariki ya Kausibiega ku bw'imirwano yari ihari ku munsi w'ejo ndetse n'iki gitondo, naho operasiyo igikomeje, ariko ubona ko kiriya gice nta ngabo za M23 zari zinjira muri ariya mashyamba, ahubwo zo zitegera mu mayira yose yerekezaho izi fosi zirimo zibona uburyo bwo kujya gushaka ibibatunga, kuko ubizi ko muri iri shyamba ari ahantu hari ubuzima bugoye cyane. Yes, bwana Bizima, rero za update z'umugoroba nkundira mushimira mwifuriza kugubwa neza no kugira ijoro ryiza. Urakoze cyane, namwe ijoro ryiza. Namwe bakunzi ba Kigali News update zo nakagaruka, dusubire n'ubundi mu biganiro byacu bitaha. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.